देय सक्ल हनेबपी नेपाली तिन्छ जोजोलपा आबैको नुदो 844 या लस्ता नुदो समारोह समिति या गसाले जितौँ भव्य तो ज्याजोले सकिसित आवेको तो कार्तिक 28 गते नुदो हनेको छले वसन्तपुरी सदस्य काशी शास्त्रीले सङ्गीत नुदो समारोह समिति पाखे सक्षित लस्कु सियाउडी साई छिगु ज्याजो अटिक सजा ढाको हनी त सक्षित इनाप्ने लगे जोजोलोपा ठो छिगु नेपाल सम्बन्ध नुदो राष्ट्रिय समारोह समिति कोसाले दुईपट्टि वसन्तपुर न्यायको सांस्कृतिक र्याली जी ठुसी न दैंडसँग थे टुए जी सांस्कृतिक र्याली हयुपट्टि पहिचान कथ वैचौपट्टि सांस्कृतिक बाजागाजा सहितै सकल जी नेपाल मिपि ठो सांस्कृतिक र्याली भोटी कैदी त इनापेनौ जुल लिसे ठो नुड झिन्छस व पी पेडा लस्ता सकल नेपाली पिन्त नुड राष्ट्रिय समारोह समिति या लिसे जो व्यक्तिगत पाखे सक्षित पिन्टोना देसन चोना सुबा नेपाल सम्म 1144 नुड सक्षित पिन्टोना चिसा चाहिँ नेपाल सम्मत चाहिँ हनौइतो रहेको त एना चाहिँ चिसा नेपाल सम्मत चाहिँ छादे व्यवहारिक क्षेत्रमा फु हेउखे चिसा नेपाल सम्मत निलाइत छ मुसला गति गते थे तारिख थे चाहिँ नेपाल सम्मत निलाइत छले गर्ला नेपाल सम्मत निश्चित रूपमा व्यवहारिक क्षेत्रफै सरकार प्रदेश सरकार नेपाल सम्मत छ ज्याखे छियो निर्णयहरु अथवा चाहिँ संघीय सरकारमा निर्णय के हो यो चाहिँ स्थानीय सरकारमा निर्णय के हो नेपाल सम्बत 1144 कचला ठोक पारुकुरु छिगु नुद र्याली बसन्तपुर सुरजीदु भव्य नक्सा खैत जिसन नुद हने जी कलाकार जो नाता सम्पूर्ण कलाकार लगाए सम्पूर्ण नेपाली किन्त चाहिँ दो दिन कुनु बसन्तपुरी छाया नुद समारोह समितिले जुलिसे बुटी कैदीले इनाबेन नुद या भिन्तुना